Untini Ekikaya Daughters of Glorious. With this one, Trade and Point Yanko Point, you are yet. A Yanko Point don't know pay yet. Yes, you. Ow, one don't know now. Trade and Point, I'm a pay. I said, I know me and confirm my dear Timun Kumachi. Yema yet here for you, Yamamu Kwaba. Abiachi Bim. Thank God it's Friday. Another beautiful Friday morning is here. And kakran Yankopon wadi eko. Enya sam ketua. He has done it again. The supreme commandant of our lives. He has done it again. He is the supreme regulator of our breath. Wono na home obetimi dia ma wono wasaje. Enu nti wadi necessity buka na asemu a wose I am that I am. Miara ne miara. Oh, and me a show some of payment here for Obia where dear. May I wear the Wojidie. Now me one that's what's Ghana for who ye. And until I pay a sham say, yes, sham say back for your mama. We are here as one people, irrespective of your ethnic background. Eja, Ebusuene ye fiada, mamen kanesa, nati asiasa, najitum sa. Nemo sa wo hwa wo bra no dia. Me media no a ebo DLFM studios ha no. No nsia bo apan wosima no aduanan enum, exactly 6:45. Me pacha hwe so dia na mame. Mamu ache, mamu akwaba. Me dey di Okogyeabour. Anopenya Nyankopon a nka wotwe ase na di nkunim. Nenso Nyankopon ti yansai anadwi. Ye koda ye se ufuo. Ebuso ye social media handles no ni nyina ye adwuma. Me pa chaw YouTube no. Me no ka say edem. Enu nti obetime ko YouTube ho nso. E hono edini e ba ko pe DLFM 106.9 on YouTube. After so Instagram and X. Seteni a friend said Twitter. CCSF and X. X and so the Ankami who and Kabianka Wampana Dada. And until the net to force a maid that day, Samba Wamia. I push you for a message, Breme. May WhatsApp line or your Jumao. 0593 40 65 65. I'm a penny uncle Pandumutia. I don't yes, ye dana see you na yet on Tomonoa. Ye mreda. Fawa said a breme. Fawa ye breme. Yenka be bintre with trade and puano pay say. Anna Fran a way. What's I ye be? And unti metro message meje 0593 40 65 65. Ebusuya ye juma kakra bi ewo yen Facebook no honti. As we speak, here Facebook no di rough kakra. Next we for message ni na fa share me. WhatsApp no so. 0593 40 65 65. Ma men kan kum chacha de ni bi. 059 tele 40 65 65. Fabre me. Na ye boy homo dey say ye en Facebook ni betom. Etomu amu ankasa mo benya alert no. Enunti you only have to go to our Facebook page. Now, while I keep page in as many as we come on air, no, we patch on Sabbath me a kayeng. And now, if you are that, and now, November, Bosman on it that also do no. Yanko point ye be. Me did your Okogyeabour DJ Omarion is here. We are here to serve the good people of Ghana. Thank God it's Friday. Na energy media no ebe fan to mafo fro kra. Na say. Omani say bibia gbako de. Mo wa mi say tam anadwi me ahimachi me baye. O didi. Hey boy, mo di aduane eyi mehi o. Na mo amo.
abena fate owo te sen anopa ye ma me ne mu amobie mu ya da mu ase wodwom ye papa no nso amobie mu wodwuma hodo mu various offices ebusuya filling stations ahodo ahyenkanfo na anopa mu tie DLFM minimu ma mente wonkan na memo odin eno nti se wo ye ohyenkani na sa anopa yi se bia wo ye boat yango uber wo ye taxi truck bus VIP Tarantula baby biada ebusuya okada fo nso ye chia mo papa se mu tie mi anopa mo ma mente wonkan. I'm a friend to all the Okada riders in Ghana. Sometimes we have a loggerheads, but Ninginano boil it down to the point to say we are shaping the corridors of Mother Ghana. Yay! Anope yema minimum be stores. Anope nyangopon. Wama movie fere nya kwate. Anope nyangopon fa customers mra. And then nyangopon hye ne ho ani monyam e wo store no mu. Eno nti mo amobia be stores ne nyina so ya chia mo. Mo amu abosi okan, mo amu agbogbolosi, mo amu wo henhen. Ya chia mo nyina. Na ye nanano mo ehemfo so ya chia mo anopai. Nanano mo ehemfo nya mo a. Oh, nkeni ba betetitire o. Ene ga manche. Yewura, wa pomboko de e. Wa henie ya mefe. Oh, meraze. Asa ya mama. Wa mama eni wa aju o. Enu ti anopa mo nchi aga manche e ma miwura eno no. Ye fere ni teku techuru. Yewura se bibia hye ye de. Ubenyini ache. And until the special good morning goes out to you, Gamanche. Your friend Niga. Na mame anchia miura wulomo. Na ye wulomo. Se unim se media meno na ye wulomo ama me kwan se. Me nko amene unofficial wulomo ame wa ajen kotoku. Na me nko anso na nananu ama me kwan se mitimi hye mpaboa. Hey. And until minko ameni wulomo ametimi to black polish ametimi polish mi shi free say na nanu si mi hye bio and until nanu mo nkranfo nyina ya chia mo na nanu mo hemfo nyina ya mamo nyina wojeko oyi wadon ya mo nyim so woje mra me kai last year August Nikodi homowo ewo ajen kotoku meni ni kweturu na mema ni kweturu hunu se me ya santini nanso nananu mo nkranfo na atete mienti ewurade mitimi tu pepele ma nananom na meni nananu so chiemu pepepe pepele no owarion ne hyemotom pepele ni hyemotom na metiba akoma nananom a na matiba akwa agumanum mejira hebosum be na che me ye nyina ye di bia ye dedede nananu mo nkranfo ya da mo ase mo na mo je mpempem enkran ha no mo he tribe bia wa habi obi aka no ha so wo kwankran obi ani nkan ne kurom nananu ye ni enkan ye kurom nyina no ene se ye ba ya no mo age ye yiye mo hwe ye yiye na mo age ya feso enu nti ya da mo ase enu nti gamanche ni teku techuru yewura pia fa message brem yo misrawo na men kan intenta de na de me pantem say yase nkonya ena efia da meko wekipin eno ntibonya ntama me ate ase ye wa yo anopa metro mama Roman father metima Roman father empabo akese ana Roman father wade ahye me na ne naso so me de pes aso akire enye se be wuro be yenti Roman we be yenti what's it high of I thank God for today was me dey abena fate abena fate we say my name is Kojo Steven from the Wenya. Okogyeabour, greetings to you and all DLFM fans. Jehovah also was I BM and then so Friday. So thank God it's Friday morning. Ye boy nyankopon body anopai. Anopai wa wonim nyankopon samana na no boni bi e wo WhatsApp no so 0593406565 and then ye bebo ne mrani o obenu no ho se
Was it good morning? Me didn't add the hour from Bediako. I thank God for my life. Nyango Pons when you saw, say when you saw no. The only thing we can do is to appreciate God and what He has done. We say good morning. Me did Abraham ni otu lakai lashibi. Was it today is Friday? I thank God for seeing another day. We say of a good morning. My only one fanomanam with a swag. Yay! We say I hope everything is well. Yes, I am doing fine. We say when we are going to the village for hunting of Noma for light soup. Babani and Kukum Noma Fenya light soup. Why you ready? I'm my crado. Enra, me what I will find comedy gentle opobin comedy gentino. We are lucky. Once we did the great, we are fair. Tema community 9. And I say, was so what you comfort. I'm Mary Afe Papa B. I love her more than Anomanam. Why, what mother between her? I know pay. We so about was good morning, Wafa. I thank God for my life. My name is Michael from United States of Ehutubagiase. We. I can't say you. Yet, Yabagiase for you now. I know pay you trade young point and group of Kwame, daughters of glorious Jesus. We see, praise God. It is another weekend. I thank you, Jesus. Amen and amen. Leading Edenana Ama Ousia from Awoshi. God bless you, Wafa. We shall also. My maintain for her. Hey, Nadia message is here. Temu Mebrese. We see Alpha and Omega God. Thank you for a brand new day. Good morning, Wafa. God bless you, Wafa. Leading Edenana Jwa from East Legon. East Legon for na ya chiamu okrom. Say obi eni krahanas what is obi ti East Legon was hey East Legon for dem wanya. Yes I'm go to her. Dem mom say uko okrom busa say otin so na mete twako. Ohwahi. Ohwahi. Anrasi agbampesi pa na yi bia mawa. The moment I like so, what's about you for any home? We say thank you, Jesus, for my life and my children. And me did another breakfast for Kentimpo. Good morning, Wafa. Major so. We say good morning, Okogyeabour. Today happens to be my soul day. And I thank God for this opportunity. Me dey at the Richard where alias DJ Ghanaian inside Bechley was it DLFM and next. We BM Ewo Bechley station honomwa. In fact, DJ Ghanaian was fantastic. We see me dey at the Belinda Glipo from Dakuman. Was it good morning, Wafa? I thank God Almighty for the opportunity to see this colorful morning as Friday. Yay! Meraze. I mean, we say good morning, Wafa. I thank God I am part of the divine selection. Mo. Hey, bro, for the mudi bitami o. Suku so enya menemo ne koye. De mu ye etresen. Was it me dey the Hana Kuranten, Tema Community 25. The Wenya. We see today is Friday. Amen and amen. Me dey at the piano Tema Newtown. Yeah, that's you. Say me sodia no pass na sa me Ghana fo ni di ahia musa no na mahunu sa nyame aye bio. We him. We say Wafa, good morning. I thank God for today. Me dey the Mama Young Dakuman. Mama Young go say afa. Ebeko so afa. We say good morning, Wafa. I am Bridget Agodo from Bechley. I thank God for my life and that of my family. Hey, bro, for them make me know. And then hey. We say thank God it's Friday. Wafa ya uni eteshi. Wafa ya se bibi abako de. And then nansa na menam teshi. Na menam ni odai ayiku road no eso. Me kwatia minua ma no e wo ho. Sister Coast and Sister Martha. Any Sister Portia,
Sister Stonash, any Sister Mary. Now, a soldier for now, more Kofi and peacekeeping training, honing in ano ya chiamo, more ma, and a more man so. Omarion, Emma room. Sir, if anything, Friday and I'm a call, was it Friday? Wednesday, no, mene soldier ni baby, Utim so I can't catch him now. Tell say, why stiff, and we didn't get to, and so me means rohe, meneko bonkomo. Eka kutwebi enti asoja fo ma no o ma ga dai upekuti apa o dia o na mi hwese lady no oye tuntum fine e ma wadum se ne wasi agye ne kamo pa na etuo da no kokopa minim emra na me approach gate ni se na wo hu se terrorist you se de o si di serious am se raba na wotra na ho na me ba. Hey, what the open so good? And until I saw that for more Ghanaian in our chamo, a 2 to 1 years of fremo. Hey, Teddy. Last week and also make Obia come. Mame Enquires Director Army Religious Affairs. Colonel Diodo, Ghana Armed Forces Director of Religious Affairs. Na miure we fantastic bia. Me kosra na me ko no boat driver won me nam na ye dru gate ho no. Ne yam hwehwe ne sa odru be camp no ye discipline. Ana samasa drive ku anim me wa fa asefo na gira ho no ka kire wo mo say gangster car tete ha. Yes, and when I saw that for more Ghana and I chiamo papa mo ya de totim mo an ye fremo and I pay said ya mo bo man ho ban no Ghana Armed Forces ye mpa ne say Nyankopon no so wonya mo so mo bambofo asojafo anye me so amen and I pay mo na mato ban je ban mo age adwa e mema ma mo ntiti bini e mama mo ntiti bini. You see, Ghana Armed Forces there. Ghana Army. Yeah, me say we are romantic. Krana we gram abua. Obey den de saban for besen. You be train you. And until let the no anu ojina Kofi na gate ho no. Uti mu say Ofia obey romantic. Then so no ojina gate until Obarion. Why saban for besen. Den. Yeah. Me wa fa asefo mo pia why azam why mama. Na me trap police ni bi present wa headquarters one mo ewurade na minya I think say physically first time one personally measure SP Kofi Sapo. That was last 2 weeks but when home ka me pebusan say o tu ankoma mbako na me fe me kuma no ma wo mfie we say wafa good morning o me dey Abigail Nyakon live from Tema I was me dey nyame ase abi say bibia boko de Kofi tell you opetuntumo we say good morning wafa my name is Patience Amuzu I thank God for today was what ya nikuno so Nicholas Amuzu Brother Nyankopon mo dia wade yi makono na so Kofi tell you Debi autumfu wofa heno anwade o heno anwade efisa me nwade Kofi tell den we say wofa no manam I thank God it's Friday. I want to greet my best friend Kweku Bamfo. My name is Titi from Orobon Kwewu nyina sa bibia se yie de kama we say good morning senior. I really thank God for my life and all my workers and all the workers of DLFM. Yeah, you so yeah that's so Obia my yen. We so phenomenal. AKA Gun Stakat. I say I like your voice. Wow. Oh, we. Wow. Michael from Utu Bodias. We nefe anything. Jeffrey Adomo Belqua Dumwa. Adomo Belqua Dumo. I had a minimum the entire that Lumba bone in Mini Musa.
I know the daddy will bet you more, and you will bet you. Aha, no mentias yet because Obia said that the Lumba dear, no way a romantic singer, why a legend. Na mia cramming who say okita silky voice, okita sexy voice. Na han was here. Daddy will bet you. We say good morning, Okogyeabour, you are loud and clear. My main kwahomano so na me Ghana for any nkomo. I had no mentias yet, daddy 100 mentias yet. Mr. Mama Lumba, Mr. Wada, Monfreda de Mame. Kofi, Monfreda de Mama, Monfanon to Alano, Mame. Monfreda de Mame, Sremwa. I think, sir, many interview, the many interview. Person Busan said, Dear Tina Hano was shut that boy. I go move backward. Hey, daddy, we knew. They say, why you bad mind? I was saying, I make one so many Ghana for any come and a prayer to Yankopon. We are mosquitoing God. Bra, for the and I'm eating wasem. Okay. We are coming to mosquito God. Yeah, but to Yankopon. And a payment numbers in fully activated 0534050199 and 0593406565. Good morning, oh. What is saying? I'm a what ding, Sequote Hene, ne baba, Nahano. Was it a very gracia? I was in no man with me, Condo, Manam. Nyabotre me pama pretra anywhere. Yeah, Zaya, Mama. Oh, just say, I no pay. What may you are, Joe? Over any media. That you mean before. And yet, Susan, no, I also did is in Wasam on your Dembia. And Necra, no, here, some more to me for a medium wasam. Over Mamini Pasam Kakra, not Minaya Miasi. That's him say. But down phobia. Or quite them, yes, and the idea now is Obia dancers and Yamian, no, so for oh, woman in the or say Nianum Nankamwa Munim. Miss Sapwai, and then Yaminam so was some idea. Ain't Mumpe win a moped. Mumpe with the Yami was Yabo. Hey, what down for dance here? Nyabutre, Adianche, can't feel like I. Mini son china. Hello, good morning. Good morning, Ofa. Bodi chira mi. Abi yo nyapuni. Abi ma menti o. Ofa ro balia. Wo le balia. Ye de radias. Da bi o 2% ka manyi so sen. Me yo balia. Enti o tia me sen tia mbie mo. Ofa, o yo balia no akasi ye me yo balia. Ye me le baile. No you find to it. Akasi me yo balia. O say? Ofa ento yo ete. Na ma kan sen. Me yo balia. Me yo balia. Ofa ho ti sen me ho ye. Yo nti sa chia mbie. Ofa ento yo ete. Me yo baile. Adenkani. Mama Mamintiewa. The radias. What is so an fiada? Asidai Kenyame. Yesu Kanoda. Ise wa Yesu. Afiyimu abedu seseyin. Yesu warana yedawo efise uwo yehudo adinkwa Yesu warana yeshewu efise uwo yehudo fe. Amen. Akita mite akite unana ade unana akite uta ade unana ade ne wose fai menkekura ni womwe na Yesu Kristo akite uta ade unana ade unata. Amen. Mami bi wa ya fe na mami o tie u papa me so no papa
Oh, you the we don't know the whole you see what dance and what point mama no ati. Your friend is saying Nana mame. Nana mame e wo fa hen. Auntie dress or sabrepo. Me no wo fa na te bro no back so. Ai sabrepo fo mo ye kama ye chia mo pa. Me do so pa. Me da staka. Mo ole balia no agim so ole bale. Hello, good morning. Hello, me wo fa 10 gram. Mo he ade a wo ye emwa ade a wo beken emwa. Me wo fa 10 gram so ja fo hu o mu dwane. That's right. What for me want me anoma na worry. Mo Mrs. Minta na ekase from to 2. Tama from to 2. Eno e ka de nka me kum opo e wo ba bia mtie no e ka ku tu. What for nka na me kwa mo ba dem dia ben suja so. Na mashada koto anapu na se nka me de be fa ne bo na bo eje ho. What for utintia di power be brought in no ma free nim. Ade a wo ye mpam to ase a. Over say. Ya mi sira. Amen. Erade ko so mbo mo ho bai ni dwumadi amodi anopa ye ni di etentene ye mpom ye tie nsempa. E no wafo abakwa sem obi na ton ma wa na akofai. Ne nwanwa. Wafo ye hu bi o. Me say kroma. Say me kan bakwa sam sa no a Ghanaian nche na ye mi producer o. Mi wura no. Ene na adi apo. Mi wura no. Mi wura ne Ghanaian nche. Amen. 6.9. I'm so many na me share Facebook ni we pa na me hu me wa 10 gram o ti akonnwom a. Why did you add them all ye duma som ne man? Wafa. You tell Roman father. Roma bajo so. Onja ichi akase no on tete ne we. No ga me ye. We entokwa na wo kama me. Entokwa na wo kama me. Me da se papa nyame wonsra. Good morning. Good morning, Wafa. Me wafa asefo moto aso se yana me motom. What do you say? Me do the comfort bafo. Me ka se fi gbechile. Ma me ntie wo a gbechilefo de me say. Da chi bia me nyaska. Mehwemo. Wafa woni misa na pray wa ma me kwado we ka chi ayesu no a. Ban fo besi na wo kan no. Sa. Okwado ban fo besi o. Na pray ubo odi an me say papa. Ban fo besi no de nkate etua ho a. Ndi na nya agroko a. Eni coke. Ni Wafa mi de me num ni coke da, mi ndi bi da. Eni coke je me nko da. Edi a try bi we. Yo ma ti Wafa. Ma mi ti o. Na pray me da obo ade na ase. So di me ni mebusia. Ni di ele ebusia fo nyina na ejuma wura. Me da na ase ni omanga na fo nyina. Amen. Me da say good morning. Good morning, Wafa. Me pa cho bodi e kire me e. Wafa ye fle me lizi. Me ka se fla kan no town. Me da say na de e ma no ahotri 2 minutes free me ma ne nsam. Enya sengitwa. Sana ye. Wafa no pa ye da nyame ase. Ye hwe ne nsatia no nnuma. Osana ne nsruma awrade asiesia. Ne nsa no nnuma nyina ye fe. Ye da ti se ufuo. Anopa papa ye fe nya ne yembiem. Ye kakra ti asefo ho a. Ya sem ne sase dan kan din na dum ti. Amen. Me da say papa. Mama Nyankopon ti aye kesi o. Good morning. Over maje. Mejo so Kofi. Over oye. Ti se usuban Kofi. Ani oye. Wini me ya me yare mti pe pa me kura. Over ujude. Ye ni ama no boju so say Eja pade na ye mbema de ye ibe kuntem eza ye ni ama na o meje ntem. Unya hwempo. DLFM 106.9. We Friday say akaya ho. Eyi ni pen na enya ni say. The mother body mo je radio for standing. Ye mo a ye si asedan kwa na edebema Yankopon. Ofa Kofi ma ni ashama Diamond City oninga me ejuma. Me da say ye chia Diamond City fo nyina wo ye me last caller at this point. Good morning. Morning Wafa. Me Wafa asbe ni Wafa nyame atunde kan o. Enka won so seto. Wafa ba kope. Wafa no size. Sakuma no fo mo ho ye. Won ye pa Wafa once more afro. Na ne besra we. Unim say 2005. Say say Tespo market e ben Sakuma no gate ho kakra.
Yeah. 2005 na me ton tawro ewo Tesco market wona obi free tawro ho bepem na wantua. Oh. Who in the picture? Na sabre no. Na 2005 sabre mobile phone we. Some over for. Enti sakoma no for mo da so ade me ka tawro. Ma beje. Oh, minstro. That be for Fridays. Mo my yere won. Obedi diam obetoka. Munya ne sa. You must see me for back up. For nyamisha no pay. Say mo di program aba ye da nyame ase. Yakopon enam programs no nya mo kese. No nshira etiefo nyina. Amen. Me da se papa. Okay. Enti ma memfa we na memfa ne ntwa to DJ o man yo se memfa wo ntwa to ma chen. Yeah, wafa. Nka what prame. Wafa, na dia na nka ya mi. Amansia Brachas. Wafa, nya wo ye dia nka mani nye ho. No ba na wo charge pa dia nka wo charge me. Ne nwanwa. Wafa dabi. Wafa men chase. Mo, ma mentio. Wafa. Amansia Prebre, mejo so. Wafa. DLFM 106. Ene yefiada, yesi yontupo. Enso wafa ba bia de nam dia so wutupo. O say? Wafa mankare. Wafa na mi buza se wo ho ye de. How's any best ye wusro na udane. DLFM 106.9. Wafa me danyame ase ma wonkwa. Me danyame ase ma ofitela ene Omarion wo ma ho kwan sefa me. Wafa ene efiada for me we show mo happy so day. Obi o ye efiada bia me bompa ye kase de ma. Wafa yenya hweye ade ati efiada na watwi mu yenya hweye because they say enfrema ebo wo oman mo no ano odi nti yenya hweye wafa me da se ya obi nso nto aso me pacho me da se ye beto aso every hand mo me pacho se wo frɛ na mentimi amfa wo afa che me ye bre no nti ene no ye pentem se yi ase nkonwa ye bu no tot na afi ya som nti mame ente emfa ha. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Akwesi ampofo aje wose obanyansafo yebu ne be yenka no asem da ebusu mi Facebook no eye adwuma o nyame adom Kofi Taylor ede awowo no wa miamia ne funuma ama ye kasa edem and on the Facebook no, so you can also join us live on DLFM 106.9. Unim say ne yefiada. And unti enako yefiada sa no nana no mo atena se won kwankwa anu ase. Ye hunu re sana. Ye hunu. Nana no mo atena se na mpani so atena se won kwankwa anu ase. Na mpani se tenten to tie to. Ye no mo nsan nyina na ye fa adwen. And until yes in Korean higher studios. But once it is Friday morning, you're the Hanum Bayan Sedasi, you're the Hanum Bayan Quanquaniasi, you're the boss here near Siadia. Akwesi ample for J was it or Banyansa for Yebunibe Yan Kanwasem. Daniel Koma on Facebook. Was it good morning offer? I am watching you live from Ahafu Kenya. Number 2, Jericho. Was it keep up the good work done for Mother Ghana? Anna Steven Yao Frempong. Was it good morning to you? And Papa dear, Daddy Lumba Dasi. Was it I am watching you live from SYF Paint Shop. Asenia Columbus Junction. Hey, Columbus Junction. Oh, I'm more confusing me. Now, Kwaberetrum. And was it good morning offer? Was it and DLFM members? Every day I listen to you people because your programs are solid. Maybe at the Big Nana Kaswa Big Nana se bibia boko dia na Mustafa Kwanza was a good morning wafa
Was it DLFM? You have done so well. Anna Piaga with the Friatimo Asafo. Was it keep it up, Okogyeabour? Was it is Friday morning? Yes, it's true. And of course, Friday morning. Anna Maxwell Jedu. What's over? You do all. Pia. Ebusiano pay ye bedin komo. Sana. Yen kana sa. I'ma pay and somewhere ye beken. Ye kan ye sense ye chibiem. Enunti enkwada mfa pen. Na empenin so mfa pen. We are coming to learn. Ye busia dio. Ebusia ye wo kasa ye se ebebuo. Me pa cho ebebuo ye de ba de ye kasa ebebuo a ebebuo ye de ba de. O mare we nyo o honyum o shada boy. Be ye nti. Ebusia wo hwa bra no a nonso abo apa ho sima no edu enwotwe. Yenka na sa obenyansa boye bunobe. Yenka na sa obenyansa boye bunobe. Yenka na sa obenyansa boye bunobe. Yenka na sa anopai obenyansa foye bebu ni be. Also, Okogyeabour, the Friday is well begun, and goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. As you see me in chambers after the show, God bless you and God bless Daddy Lumba. DLFM are next. United States of America. Rapenitas Mantenier. Akurase bibia se ye de oje ko chono e wo US timisu woje mra enunti good morning ye chia nana ekwa kwansa e wo Columbus Ohio ye chia no papa ye urase bibia se ye de mo ye da se anopa ye besua de afa ebebuo ho ye woni pa ne pi wo hono mo a wo mo kasa wo mo ebube na emom no omunim adekura ye fra no ebebuo no ye ba besua enunti mi Rachas Mante US and me wabu beba akwa ma me wo Facebook no so na went me ababedi unam enunti ewura fa ba ko bra me fa ba ko soma me wa ha fa ba ko soma me wa ha US fo a ebube ebe ye hu o enunti anopa ye chia wo pa special good morning. Na patience akwete and I say good morning. Hey, everybody afa. Hey, Kofi, ayehu o. Penny to send me pan your friend me bebe. Hey, bebe. Hey, Raza. Hey, me Raza. Kofi me wo. Hey, akwa wasi wa me. And unti patience akwete. Good morning, Auntie. Na Santo, I was over. Good morning. I am listening to you live from Bichley. Now, Francis Nati, Chairman Community 25, the way you're mayor. And I say, good morning, senior. The commander of Ghana Radio Forces, BAM, no size, and what the other. I was saying, dear, you can't say a bebua, a dear bad, dear. Me patoya no afa open ubetime nso record na da achi bia no watie bi efiri se ye wo kasa ne bi wo hono mo a ye wo mpanisem bi wo hono mo a ye wo abakwasem bi wo hono mo a ye nkire e wo school dem na embom no we are the lecturers on radio and until we are here to lecture ye wi ani aya ho nsore ye kwa baby me patoya kasa ebebu eye kasa o ebebu eye language on its own eye kasa na ubusa pani se ebebuo yede na se wonimu a ubusa abofra ana kwada se ebebuo yede na wodimu a ese se wo kire wo se ebebuo eye sebu akwan a yede asem atudwa hello are you there the part of a message Ibrahim on Facebook no so DLFM 106.9 ye kire sa dia we because ene ye fiada ene empanifo atena se
ye kasa mpenfo agenkonya e won kwankwa nuase a won mo fa wo mo ho adwen wo yiri ka yiri empenisi be me be wu ana ne yiri suro asemu suro bodise bia kontonchi kronchi enna me ehunu odwenfo obanyansafo ye wuniba sana yenkana asem abusuya ebebuo eye sebu akwan ayede asem atudwa na ye bekire sebu akwan no emu abusuya sebu akwan ene se asem no anipa ne de atudwa no se wadwene mu no sebi na se wamfa wadwene amfa ho na wamfa wadwene antofom a wonte ase eno nti ebia mene DJ Omarion etedam hayi na Kofi Taylor ewa hayi ebia mene wo mu di nkomo na wo mo kan sem bia metima kasa Kofi asem a wo kan ye de wo de afa me sebu akwan e kire se ehia e ma dwendwen esese medwe kwa kire ansa na matiase eno nti ebebuo enya nkwada kasa yenkana asem eno nti eye sebu akwan asem no ye ka kire wo nanso ye nko straight ye de befa nkronua eno nti obi a na adwene mu oduro ana wubu ni ba wote ase nti eye sebu akwan a ye fa so a ye de asem atudwa eno nti this is the simple definition of ebebuo ti ase esa me pacho emfaso wo bebuo so ana ane emfaso ba ko a ewo bebuo so ene se abusuya ye de ebebuo etwa asem tentin tiawa ebebuo ye de twa asem tenten tiawa eno nti ye beka se sanka brofo e beka se it summarizes long statements ye de ebebuo etwa asem tenten tiawa me be ma ho example ana se enhweso me pamcho se me de brofo fra monte ase efiri se obi wo hono a wamfa brofo bi anwura mu ade wo kan nyina no wonte ase efiri se enye obia na akan kasa trodo no kasi a wote ase timonte ase mamesa me pacha ye wabofra bi wo hono mu a he wo betu no fu atu wontie woda ye wo pani bi wo hono mu a wo betu no fu atu wontie woda enu nti kasa tenten enfomso mpem na de ntasuo na munti empani sekantia eje ne ho e wabofra nsem ebusuan se wonya busa be we yi a se nipa na wutu no fo no so ya badwemba esese wote ase ebusuan se wutie mi ye de enu nti yesi ebebuo so mfaso ba ko ene se ye de twa asem tenten tiawa afuto tenten ye de bebuo ni twa so enu nti woni obi di nkomo na nipa no na so eya ye den e wo se bi onya asem ka ho a ne wabu ni bese sekantia eje ne ho e wa bofra nsem se wobu sa be we na se nipa ne ye badwen ba esese wo hunu se waka na sem enu nti na brabo esese wo sesa ebebuo ba ko nso a edi twa asem tiawa ene se oba nyansafo ye bu ni be ye nka na sem sani akwasiam pofo jede ye anwom to no enipa bi wo ho ma won netena se pa sa won ne kasa ebeteki you the whole day na wonte wase firi se wapirim na koma se de oye no saa na tie enu nti empenesi oba nyansafo ye bu ni be ye nka na sem enu nti ye de saa bebuo we etwa asem tenten tiawa ebebuo ba ko a ye de twa asem tenten tiawa enso ene se empenesi onwam tesebereku wasi wonya obi amana kwose anoche wa akomfo se wonya itemno ho a waye na wompe bere bi mofiri se wono a wodi na bampo kokuram atoni tirim abusuya onwam tesebereku wo ya no ma woni a chenchena efra abusuya ba ko na saabo ano tambia no osu a obeka se wanya kata obeka se wanya cold na ne hwena bo aboa onwam wo mu a etena kurase se 49 nana ono we kurase ni amanse ya primary we kurase ni enti wono no wonim aboa efe ne se wonwam wono mu a etie ya no pay ya wo matena kurase a che wo mada nwura mu te se ya no de wo munim aboa efe ne se wonwam na saa aboa no o kasa bia no ana wo su bia no abekasa ne hwena bo so wono ana wo se wono tenro naba ana wodi ye ana adam ne kokuram ewo nitirim enu nti o pe obi amana kwaka kira no chewa konfo se ono onwam no tenro no ano chewa konfo wa ho no odi na ba keke empo wanya cancer ewo nitirim kokuram wanya cancer wo nitirim dia enie
anoche wa konfo jai eho awa ye e kire se wabɔ bra bi na ensi wiye na se wo pese wo gina so di tu obifo a ana obu sa abe no enu nti ebia make say obi wo hono mu a osi so no te say yam papa no mu a se bieburu se bieku donto wotime ka kire se me si so bra na wo bɔ no mi bo bia ensan wo no me num bia emai a wo san me san bia apetition mi twa bia na enso ankosi hwe amamenti hwe mabra bɔ no na fetu hofo me pa chawo se nipa ne mpese wo beka sansam tententen wo ya kire wo a se wonim sa wo na wo tu fo no wo ye banyansani a obu be se onwam tesebreku wo se onya wo bi ama na kose anoche wa akomfo se wonya itenu no ho awa ye wonya apetition nom wonya hwi ne nom wonya krono no bo efiri se wono a odi na bampo kokram atoni tirim me pacha ubu sa be we a wodi atwa asem tenten tiawa me pacha ebeba kwa medi twa to ewo saa efa we no enie ye wo ebebuo bi wo hon mo a ye di twa asem tiawa emu ba ko ene se empani se efom ye hye a obi nka nkyere okotere se won foro soro ebusuya ye wa brantie bi wo hon ma wo ti me no pe wo mpadwuma ye wa baba wa bi wo hon ma wo ti me no pe wo ye lady nti wo mpadwuma ebusuya ada ekombede no no obi nka nkyere ne se won koton pie water no ni di o ma do se bibia gbokode mo enu nti ebusuya mpane se efom ye hye a obi nka nkyere kotere se won foro soro enu nti ye wo bebu ahodo bi wo hono mu a yebu a ye di twasem tiawa ebi na mabobɔ oboso a kyere wo no me pacho wo emfaso ba ko a ewo ebebuo so ne se me pacho ye de ebebuo e de asem kese esuma enkwada me pacho akwada wo hono mu a nya asem bia na sese wo ka ema kwada no ti ase esese wu fra no ntoma enu nti ye de bebuo e de asem ka bi esie mofra enunti na empane se aya hwe wo matiri ansa na wapae abusuye kukuo me pacho ebebuo we hwe wo matiri ansa na wapae abusuye kukuo me pacho tiemi ye wo kase bi wo hon a yo se hwe wachi me pacho enya hwe wachi se me kase ma kire Omarion mpacho tiemi o se me kase ma kire DJ Omarion na ebi asam no aye kan ye mpese Kofi Taylor bete na ebi aye hunu se Kofi Taylor efri ye chi ba na se DJ Omarion ka kire me se woko hwe wachi a me pacho Kofi Taylor te se Omarion ka kire me se me hwe machi a it means ye di ne ho konkonsa Omarion se de make no ano enti ye nkan sa na embom obeka kire Okogyeabour se woko hwe wo matiri hwe wabati en abusuya obi bia no a otan ne kon ahwe ne shoulder no ohun nachi so eye kasa bia ye kan ye de asem esie obi so ebebuo de asem sie obi a wo mpese asem a wo kan wo betie titiriw ene emofra asem mofra wo fi a ye kasa bi wo ho no a ye fra no ntoma me pa cha wada emfaso ba ko e wo bebuo so enie me pacha o ebebuo e kire ba bia obi firi ebebuo e kire ba bia obi firi se enipadom nyina hia na wonko a ukogina mu na se ubu bepe obi timu sasa adai ofra himfi ana Kofi onse etabu sasa asam ne pa yetimu busanse na we de waya asantini ana yeta ebusa sa asem no we de waya asantini ana me pacha ebebuo no nti ebetimi amaya tresi ehunu ba bia wo firi so ebebuo e kire ba bia obi firi ama akwasirwa odine babra ya no yi ne atu me pacha tie mi en ye ebusa sa ebebuo ewowura ana me pacha an ebe ni wura wo ho na ni wura ne hwan me pacha ebebuo niwura eye nipa a wuti firi na no eda edinkan eba na yo eba no amebu ya hodo ni nyina no hweso ni nyina no me de ba ko sa ba ye hweso a kire wo eno na ma ye me pacha ye kasa ebe ewowura eye nokure ebe ewowura te se second ya je ne ho abofransem bia na
DJ Omarion anase Kofi Taylor wo motifia hai ebi mpo a wo monte saa bebuo weda enu nti ene eye de di nkan ye bi a wo motifiri Okogyeabour ano a se Omarion anase Kofi Taylor pese wo mukobu saa be ne wo ba bi a wotimi ka se minia Okogyeabour ana me wo fa Okogyeabour ne bu ni be se sikanti agye ne ho abofra nsem enu nti ebebuo no a yebu ede hye nkrofo ano no saa nkrofo no a yebu saa bende hye wo ma no no e kire se they are the owners of that statement enu nti ebe no ebe wawura efiri bra wate afiri nipa korona no eda edinkan enu nti se enam obi so na wote saa be no a daachi bia no se wo bu a bronika no se you re-echo you re-quote and as a ube quote nipa ne din say mini paso mesi eni paso mesi wo pani aso mesi nana so mesi anaso wo benten na bu ni be na wo kan na asem say now the bebu na ba so the moment I would say nipa ne din be ba na kire say wono abeye the owner of that statement and unti ebebuo ewura na me pa chawo de medi wie na mebie phone lines me pacho ye wo bere ayedibu be ana me pacho anen enye ebere bia na yebu be ye wo ba bi wo ho no mu a wugina ye mu be me be ma ho ehweso ni bi ye wo ba bi wo ho no mu a wugina mpo na se wubu be a yetimi achi wudedua me pacho ohene anim ye mu be hello me pacho se wugina ohene animu a ye mu be mpacho muntie mi ye se wugina ohene bi anim na wubu be na se wanfiu ana ne mpanimfo no obi anka hwe ankyerɛ wo a e kyerɛ se fie na yen dan ye mfiu na mbom no ohene a wo ye chinchin atwan ohene a wo ye principle ohene a wo pese wo di amamre ne amane eye adwuma de ye nyina nanim emu be se wubu ni be a wo be kyerɛ wase enu nti me pamcha mo ntie ne ye mame enya mfom so na embom no ese fata se wo hinanim ka ye mu be enti wo hinanim ye mu be na embom ubu na se wanfi wanya se wante e bia na wo mfi efiri se bia buru se bia nya dom pane se obodamfo odwunso gu ahemfi a ye pam no ye nkyiri dedua le pacha ba bia ye mu be biem me pacho wugina okonfo pani animu a okonfo pani me pacho wugina nanimu a yemu be na se bibi anyawo wonim say it is believed ye gidi say nananu mo hemfo ene nananu mo akonfo they are the custodian of sa ebebu kasa no enu nti akwa to say chief driver a wo kire wo driving se wonim twi se den wo hunu ho se wonim twi chen enu nti misre enye isi enye compulsory emra bia na ho se chenchena ache na emom no sanke betimi a wati ne nei se wugina wo hene anase wo konfo animu a nka yemu be efiri se they are the custodian of that statement wo mo na kasa no ye hu ne se it is believed se wo no mo anaye wo mo dia wo mo na hweso me pachawo enye ebere nyina na yebu be ba konso ne se me pachawo se asem emaye a yemu be asem emaye a yemu be na mema wo enhweso example me pachawo nana intim jakari na dan for pa no was say tutu a wodi nkan openi kwa metano na intim jakari BA United esuma etu asomafo utontoma pama oyira efri na saase so eba asantema mu se wonom emebusa otumfo se tutu a odi nkan se womu eba mienu egunu pipenti ena ama abuase emano no wonfamra enu nti intim jakari me pamto mu ntie mi yo intim jakari esuma asomfo mienu ba asantema mu no wo mobota ye nyina no ene se yewura asante hene emu ba mienu emma wo mo na asomafo ne mfemre no wo na saase so eye intim jakari na hemfie na wo bra asomafo no ekoye no saa abakwasam we ede papapa asomafo no koye na asante hene ka kire wo mo se monko na monko kan kire mu wura intim jakari se asamo maaya yemu be
emra asomafo no de nkra no koye no wo henante ne ho ase ana wo sa asoma abiem se bia na sa batch of Iran boys no wo man tesoma anu nti no wo soma different people wo mo so koye no ana yewura asante hene eka kire wo mo se kona mo nkona mo koka nkire mo wura se wadi nkan atu asomafo abaha ama maka kire ne se asem ma ya yemu be enti monsa anko na monkoka nkire wo hene biem se me yo hempon e wa asante maintain tension to from emfa metachere manfa enu nti monkoka nkire wo hene se me se asem ma ya yemu be na wabra asomafo etoso mienu koye no intim jakari wantene ho ase anu no wankasa tu ne ntoma ana wotu benchiri me pacha wo chiniye kase no a esi na nanom hemfo so no ye fe ne benchiri enu nti wo mutu benchiri ema wo hene efa akuna kase ebepie mu asantemam no sebi empanese emforo katachi wo grati pen enu nti na intim jakari hu ne se wono ankasa atu na konya kopie mu asantemam de eya hemfo akase mienu ana wo mu kodi nkomo ntin anya hwekura no wotumfo betimi ebu ebe mienu edi ama no enu nti wobra enkomodidie ne eba no intim jakare nso ede to so no se minia me pese wubu ebe makomaku mienu ema meye na mede kɔ memem na enyia no a wopem so saa bere wopem so ede ma ye ene se yeba emebu a anka yeso enkuma yeba emebu a anka yeso enkuma enu nti asem ema ya yemu be asem ba an yebu be enti Ghana fo enti asiesa mame embie mahoma no na afi ne Ghana fo ni nkomo na abusuya ebebuo eye language on its own enyini na wonim se language bia nso enyini enu nti na brofo mpo ye wo grammar an ye wo vocabulary me pacho se grammar enyini kwa nanimu a ana dane vocabulary me pacho kasa ya ya kan twi kasa ne akan kasa yi se enyini kwa nanimu a ana kasa ko abamu enyini kwa nanimu a ana kasa ntome ebamu se enyini kwa nanimu a ana ebebuo no eba enu nti ebebuo kasa ntome ene kasa ko ano eye upgraded version of twi kasa ne akan kasa ye ken me pacho mame entra o brofo ba ko a enyini wonim say birds with same feathers flock together eye grammar eno ma won takra se empanisi otubom sa kasa no me pacho wo de ko fen say vocabulary a me pacho ye wo se ne yesika no anope ade enche menka enu nti no me pacho kasa nso twi kasa yi se enyini ko nanim na se ntiase ye bem na se language ni nyini a aneda ne ebe enu nti ebebuo no the upgraded version the tertiary version of twi eni akankasa ya ye kan ya yen kana sam mami emie me homa na yeni nkomo kakra na me pacho ye wo ebe enanimu nso ewo ho ye wo bebi wo ho no mu a ye bu adane no na so de kwa dwendwere mu ankanti ase ewu me pacho ebe ni biti se ye bu bebi se kwanchan ade efe ye disika na eye me pacho ebe no ankasa no eye kwaache ade efe enu nti na se obi de kwaache a ne mena ne ene ade efe ebe buo no dia ya original no eye kwaache ade efe kwaache ade efe na ne se opani kwaache no na wo ye wood cover dua dwumfo na corona wotena mu no ono nko na wo ye dua dwumfo enu nti na ase wo operate monopoly ono nko na ye bie enu nti na ne niema ne boarding na efe pa enu nti obi pese wokoto bia te se bia akuaba ye ka dua dwumfo a won mo omudi dua anwe ne saa nioma fefefe no enu nti de wonim beka kire se hwe opani dwumfo ne niema de efu anase opani kwaache ne niema de efu nanso ne buo enu nti mpani se kwaache na ade ne de efe nanso ye de sika na eto na essence kasa eye language ebebuo ye language na entiase etimi ba munti wotimi eti ase na nso de wadwena ka bi eno nti ase kwanchan ade nso efe nanso ye de sika na eye abusua North Legon hanom a yetie edan a esan line wo kwan hu nyina no bie ne honom a etan
nanso no bia wo be wura makwa akyirikyiri no wo benya papadan e wa akyire ho eno nti e kwanten ade bia nso mpane se efe efiri se wo si ne kwanten na wo de akyira mansan ene edom nanso ye de sika na eye ye dan ya yetimwei dade Lumba dan efe pa ye ka sika wo di si ya o Marion wo yem betwa kuru eno nti mpane se kwanten ade bia nso efe ye de sika ana eye Mira Charles Mante was well done. You was ya da so waje bre hwe every US. Na Maxwell Jedu was say akwada bonwa na omo achechede eno nso eye bebuo ba ko a ye di twasem tietia. Na Bat Smith was say good morning Ofa. How are you doing? Was say thank you very much for this education. Ebusama memie ma homa no yesua de kakra na ye monkomo akwasia mpofo age wasi oyiri kayiri be mebe wu a na ne yiri esro 0534 050199 0534 050199 0593 40 65 65 yesua de frese ne eye fiada edru fiada empanifo tenase pa edru fiada ankwankwa nuase ye de pa Odro Williams was say from Ningo. In fact, you make my day. God bless you. Wonshra wonso. Martin over. Me wa fa sibeni Over great you have you. Great maminti wadaroma. Over yaminchira papa. Over what na him pe wa hu. Nti wonsa wonso bisasa anti sometimes no obi buba ye busa nse ehien wo firi nti ebebuo no kire ba bia wo bi firi no wasem bi se sa na tie mi mfra himfie na wotina pani bi nkan ana pani no na me maami Grace ye bua wo bom fa nyina se won na kire me and azza anti Grace wa ya ma wa ya zedo over me pese mi bube ba ko num edosun bu ba ko pe mi bu ba ko pe mpacho okay yesi die na kire apai no enyo no ana pam medas papa na kire se awrechekere ho be ana wabuo no medas maachien Obia de ho te sai osaya na ona na watele nka no fe bayifo no onam ho kokofu nkrante on de meni na ko anope ya kwa meni asi sa amoni adwuma wate medas me pacho nyabotre me wi a mefro na mede 49 nana number na mana wo 49 nana number ofa enda kra yen sakan okay any medas en pacho ma mentie wadaroma ofa unum se yen ye hyehyɛ saa ububa mitebe wo Peace FM okay Shasia wa ma 7 na mi bebu bebi ma opanyina kwasi brenya onya ne bebi ko amansie ni oche miska ubu ni sen yesese osofu ko wudan se jasi a yesie na kwensafo sie that's right ena ba konso ene se yese ofa unum se ebe no asenya wo ka no ebe enyane be ebe nyane be na mbu be ba ko se se ukusie wo maame ana papa funu na wutia nwa so afa eda se bo abefia obedidi enya o maame funu ana papa funu nkwampo ukosie funu bia na se wutia nwa so anu afa o se ya na maame no papa ni obi be se bo kotodwom ai ne ya na were ho no so pa ana osofo dan hye a yese ensohwe ni mo kwinse ni dan hye dia ne wabo ai medase ofaya medase ya tia Jakubufo nyina Martin me pacho me ho ye bodi nchira me Nana Bomo. Mbacho se Nana Bomo. Nana Bomo adarma ufre mi fre hen Me pacho Lashbi nana pacho ma mintie we some person say be focus say once this we beti a say and once na si wa beti pacho okay me pacho ye be kire mu a kire why me pacho na say once so odi say e kan say once na she opportunity and we say once na odi di kono wo finichi and anya sa na fi anfa pacho say yes na me pacho me kire mu a kire ko de gina so na ye ka say aboa once na oni hwekura na oposa ne nsem a akoye se ye obebu obi said ye wabofra nsem ana wode che ebi America say odofu bi ana wahwiri bibi ana say obi ahwiri bibi a ye contribution
wa wonim say sada no kura woni hwie won ho nanso no wanya bibia ebekente no ebia wokita be 1 cedi pe eno ntino aboa once na woni hwie kura no oposa ne nsam kire say woni bi nanso no asam na asie no akwa pa nti wo de ebia nipa kura wanye 1 cedi na 2 cedi bi onfa pepa na were ho na onye onfanye bibi sa eno ntina ye taabu sa be we ewo ayi ase wo bra ade ata obi ani aha kire say won so contribution enie ana se wo ka kire obi se enwanse na esi wa beti a kire se asam no nipa na ka kire ono nipa foforo firi mochi eba enti the more na enwanse na esi obi abeti ne kire se wo pesa wo ka kire nipa na se onkonko hwe na beti the more na wo betwa na ni akohwe na beti no wo behu obi se wo firi na chi benti no obeye careful wona asam a wo ka mu meda se papa ma chien ya eja o me wo fa se be ni yo ya from Osofo Kofin Shiraba Ochi mama ntie Osofo frame friend so free tema mama ntie we no kwere se metie o na otwetwe mu no a ka so hwa metwe me den ka me ya de pa isanse nya se misafa emreho an ka metina twere ne ye pa na me be ba ko a me ko ne se nya ko pasa tie ka sa kire ogunu kire fu a ote nanso ote na adebo mu na me ensu apa wa ma ya me na no pai meda se ye chiatemafo nyina ma chien ye jo bodi kire me wadaroma video berima asante mama ntio akra video mi stress ese uturo buku ese uturo buku unni mabako sam kiti bebre se uturo buku esikan kwa le diwe chiru anka yabato buku no papa ene kwa kubako ensemu etu Ghana ha o wan kope sese nimdia na wo ho ade na echimutirim sese mu yipi na mu ye ne bu ni eto bikinkan obi tise wa ode hye na Lumba ni ma wa tunu wo yesi nyina na betumi atuni na kositire sese pro no bu DLFM 106.9 no bi atobi no so kan oto ni nyina yiska o nti Okogyeabour bomodin na bomodin le yibuku no mayen me da se akwa bi watwara ne kete wo se me wo plans yo nanso akasika ma che ya ofa me ofa se me ho yo na nso ya me anto abebo ba ko wa mo di ankyere me Vivian ma mentie o aha ebu baba ko bi se otwe nkwa na homako aha maya metia se na nyemo moye dia no se wo de wa made mane saabe no so yebu ni mienu yese wotwe ankwa na ngoma ko ana se awotwe ankwa nso a na ngoma ekọ na miwie na se bre kakra mo amachire mu na afei ya to aso machian me pa to bodi chira mi an ye frame sami me free tema me share kan amenti o ofa sami pa to me bise me bu baby fache mi usama kan ya se funtu funu den chem funu ona fu ye ba ko pen so adenti na odidi na ofun ebe no ubu anase ubu sasem wo ka se adenti a na kire se ubu sasem Nigeria me di kaka se man kan ya kire okay ebe buo no eye funtu mfrafu ne denchem frafu wona furubum nanso wodidi a na wo fom ebe buo eye statement enya question okay that's right when you but so nim funtu mfrafu denchem frafu ye ka se funtu mfrafu denchem frafu a won say ye wo joint twins bi ye wo ebu ho ye be wo na wo mafurubom ma anamboa aha you see wo mafurubom say we didi a ebekọ ye funu kro no emu
when so dear a beko ya funu kuro na mu na so se wodi aduane si wo mani mu a obi abepese wo beden wo de ne nsa betumu e kire se eminimutwie kakra no ebetwi nipa ne minimu a obete da ntia se wodi ba nipa abra bomu a ima memfa DLFM ye fia hanye enhweso ye ya ye wa fia ha nyina ne ye wo DJs ye wo presenters ye wo sports presenters ye wo we ye mbota ye ne nyina ye wo fia ha ne se ye adwuma ama DLFM no atimi agina na asa wotan ketenkete wo yentem asa ye ko we mpe we ani mu ahwe a eho ne ebusa aba ne se funtum frɛfu dankyam frɛfu munyina mafuru bom munyina mu ye adwuma ba ko mu workers so why are you fighting yourselves but what must here yes sir medase meso medase mache ye wantimi anyina so ageta 0534050199 059340 6565 enu nti ne yesese ye doye ho a anka ye hie chinye adenti na ye fono ba koma munti mentem ho ase ya enu nti no montam atetie enu nti ne funtum frɛfu ene dankyam frɛfu mofuru bom na so mudidi a na mofom mache en ya medio me wo fa ase be ni wo fa ase akosi grace na ekasei enyina se de hie enyina se de hie konkuru na ekasei DLFM 106.9 nya media cha me ye chia nyina sefo nyina anopai Obia jo se mo na motiti mi ho eyemoa Papa, I'm very proud of you and you are making us proud. DLFM 106.9 na mi sure what say enyina se for ma tu say ju tu anopai anwati yeah it's mo adwin modu papa anopai me kai kakra se woni minu akwasi ju a ojo bakana na mi wo fa friend no obu be pa okay na mi wo fa bo friend say kwasi no fa free akra ba wo fa bi le jamfi na o si kwasi esu obu be pa nti no be bu be ni bi kire mi kwasi jo bie na na wo se nya pese ya akra be wi tan be free kuntru wo fa aha no fa se nyi bi wo DLFM 106.9 Ofa ebe no ho no di si ye e no fa se pe be bi fai aha ai enti sa ebe no o fa kire ma se kakra yese enye pese redie kakra me be wie nti ana me be free kuntunu se wofa ma memfa elections ya ye koi enye example adarum obi wo ho no mu a ekomu ade no anti ye man 50 cedis se wonye no nkofa ballot paper ne monutuo nko no yewa obi wo ho no mu a aduane kakra obi di ma ne di ye nti waton na ni monyam enu nti empane se enye apese wedie kakra me be wie nti ana me be frɛ kuntunu wofa ye nyina ye nim se kuntunu eyedua ana ye di sumo afidie ana adane afidie ne ye de yi akrante na makongram se me ko pe kuntunu ne bia kwa ko sumo afidie a enam kakra no mudenti na me bo kuntunu ne mrane hwɛ emrane bi wo hɔ no mu a wa nipa no a wohunu sɛ ye gbo saa mrane no nka won sɛ mfata nanso no sɛ nipa no wa ma saa mrane no a ekɔm bɛde no ntia wonfa ma no ɛno nti ɛya pɛsɛ wedie kakra wo pa wie nti ana wo frɛ wo kuntunu sɛ wofa anka won sɛ wofa koraa da bi ofa mpacho ma ni na saa sɛm go sesu na ntu ye twifo kakra DLFM 106.9 edu awia no na eba ne sanso a ye youth ya no ye bi omo ye saa ne ma no mi oba abere wa meti ya sei mi tumi ko se kambu eni akire enchin bi nti omo mfanya hwe yie sei saa nkwa na wode kwa akoto saa apata so dia mani pebi no ochina bi oba betena konwa so na bia wo yesie wo e wo fom nti ye youth no bia amfa hwe ne yi meda se ya hu ode hu hia e minu ya be ma nyame nka ho ati menso meda se ye chia bomfa anyina sefuo nyina wo mo na titi mi o enti me wo mo a ya ye nie machi o wa fa machi o sa ko de baifo wa machi o Tama community 11 for say bibia hye ye ofa bibia hye ye pepepe no fa mi tie usa bi timi nkwa adwuma da fie ofa mi da fie nso a ko mbede me wo fa bobra empene se wo papa amobra na kanfo wo fa kanfo me ajapade nso mi nya hu mi benku mi hu mi nifa nyabotre enche bia
Me wo na me de kaja busuafo me ya de amonhwe me. Yo, Oba. DLFM. Oba. Yes. Ebe we beza o kire masie. Otwe hu adukro mu no. No da. Wotwe hu adukro no oda. Ananya za. Oba sabe no. Amanfo bububu so menti ase. Ase kire nie. Me pa chawo sa akwa de wuti we se nyame na mtode ane ma wodie. Ana me boa. Ai. Na dekro pa me ma wansi di nti no. De wa ho odi ntumi me se chenchen akona kwaye ma me. Ana me boa. Me ma wansi di pa no nti asa me control he ye wo Ghana fo ni pi wo ho no mu a. Oh, in the name say wafa wadwumam. Oh, in the name say wa ma chop money one day binti. E branka wo mpesa wo bebo. No wo pese wo de wo bo. Enu nti mpane se wo twen wo hu adukuro no. Na woda. Eye ekutia kasa. Eye kutia ebebuo. Oba ni mnye ntia me bisa ono. Dabio. Me fa driver. Na driver na me fa no. Baby a me pesa obefa no. On pesa obefa ho. Enna me baby a me pesa ofa no. On pesa obefa ho. Enna dako okofa baby opesa ofa na me se on sign eti. No me fa baby a me pesa ofa no. Eti menene ka sa no. Enna obu mi sa abe no. Se otwen wo hu adukuro no oda ase wo no afa no nti ase wo control no to some extent bia wo ntimi kura wo pese wonye enu nti no obu sa abe no ase ye wo totalitarian government wo ho asa o control every aspect of your life enti otwen wo hu adukuro no oda meda ase sa akode ma chen Over. Hey, for nana. Oh, Baba. For my minty way. Hey, over. We did the middle class and say, Daddy, I say, Papa Mokwan is wow, woman at the time. Eh, what can't Daddy I say? Me wa fa Charles Kofi Dubin 8 year woman share camp. Oh, okay. Daddy I say, a hona ye funu ma shepa, Daddy I say. Right. I said, I offer one at the time. Now, over. Yea. Men are none for fee. I know, say, the would have Eko Nzongwa. Where then? What the abatire, Eko Nzongwa, ya the asotro, any jaw wine. I Namesa de Wako, Nana Akosi Ampo for a G. Was it a Yirika Yiri? The bear may be wa, Nana Yiri, Usrono. Wafa, the woman no, and no pay your bone homoding. What the aqua yet? I yensia de na offer and fremana ebo Ghana hano me so me de to aso ye youth no ye hwe ye menim se me dofo bi aka ho asem offer me di be ka ho ye di 2000 be ma 2000 and tonkwa ye bia me de Professor Atamos em fato ho se bi Professor Atamos se ye tonkwa Ghana ka MPP NDC other parties in na be tia Senka yentonkwa emfama papai yentonkwa nti yentimi anya den anto nti wofa ye youth omunhwe yi ti se sebi mahama ene bawomia na omunnim da so mu benya opportunity bi e dia begina ama NDC the MPP say yento so aba merase nti youth no yenhwe yen huye merase machen ye jo me ofa ba ko fe Sato. Yes, sir. Sakuma no mamintie. E wo fa anope that na e ba wo da ba na wo fa mpase pezo me bisa wo e wo enkram so betimi ansa me a. Enkran de mentie o nti bayere. Eh wo fa. Maintain kran no sa so betimi de abatwi dia. Se wo ma sa wo kan kran. Nyabotre ntina meka se wiase se photocopy FS den ento original no. Yo mati wofa enti wo de asam so obetimi de abatwi ya fine but enkra no de on se ba bia edu no yesua de enti no eya na obi kasa no eduru ba bia yesua de no a language a very sensitive aspect of human life what must say enti enkra no de mente ne sa mente
Okay, Matuafa. And I don't need a minya Jumanka. We then come in how an incline. And cannot dear mente. I just a minya brenami cocosia or mura gamanteho, and no dear. Okay, and I may catch you do on Mano Bisano. Saying, say, Obi seke kakwe pichabu eminko as anything. One no crazies me refi. Me kwakwe. And the murate you that on my way to you that. Kwakwe pichabu eminko. Yo matimidro ha me busana sato me da say eh nkrano dia menti o nkrano dia mente. Ye mente. Ma mente mfa ha ma chien. Hello ma chien. Hello. Ma chien. Ofa. Yeah. Apone. Me ho ye. Ofa, sister adwani o mkase furu aguna nsaban. Aguna nsaban. Ma mintie wa aguna nsaban for. Na ofa. Sisi a wo sori a. Wa company nsamacha ya tre bebre. Na wanyingo ya na kwana mofra si yendi di kakre na so to na dia na udidi se ye. Me kra me. Ofa na ayesa. Me kra me kone. Me kone. Oga udi mibi. Oh, ya kasa nyami sira wate. Debia uye mi etsem. Nsema ya mi etsi, ya dibiti etiri budebia. Ya da wase. Edda di rebusiase. So we station we. Ma debia uti me kansa mpase. Ede kire mi edibiti etiri. Nyami sira pa. Meda se yechia agunansa banfo nyina me pacho wo ye me last caller e wa hanom a me mfa obi abiem ye ne lawyer Frank Afrifa e be kwa kodi nkomo so stay tuned. Good morning. Good morning. Bodi chira me mpacho. You're from Great Van Dam. Lashibi Klagon. Great Van Dam. Lashibi Klagon. Mamintie we. Yo, ndawase. No pede o chese normal. Now, in painful baby say, no day, Kumutiko a year, yet the Asotroni Jauquine. Sabeno, Mintiatin and Pesa will share theatre. What the Kokromotia qua year, yet the Asotrobe Jauquine. Okay, Meda say, Me pacho, Sabe buona se chireni. Se ansamwa ba. Ye nyina ye kanan kakra sa sumdie be bana nko a ukokromoti. Asa wano aburu obi ade so nsase obi ani ase ani isi enu bi na honorable Katie Hammond ko ye ya was it James Clutch Average aburu no ready agopo ase ansem no aye kan ase wonko awaje ahinim ye pata ba bia mpata ase wonko na be ma wo fie ase wonko na wo be ma nu nti de se wo foro pata pa ahyen ya ye besiu e wasotro nkwanta asa asem no aye kan no ye nyina ye kan abotre but wonko a okokromoti won sase obi ani ase ye pata na sampata aya sotro na abagie enu ntire ese aboa wodwan wo ka obi nchini gu a wo de ne widie ne tua me pa che wase kire eno no ana ofrefo bi ebusa ase otwe ankodwa ne ngomakọ enokre me pa che wo sa ba ne yabu ne mienu yesa bu ni se awotwe ankodwa ne ngomakọ me pa che nana bitna se ane ye fe ne se nana awotwe na ye boda wuro se nana no mohimfufuo nyina mienhia na nana no mohimfu no ekwakwahia no nana awotwe wantimi ankobi enu nti de ne se wotro nanumu asem nanu disem twika sai kan se nanu disem wotro de enti a wontimi mma meeting no ego paper so de so ma se momfa nkoma nana no mo se enti mentimi amma enu nti se awotwe wanko edwabo na se ya na nwoma de won famra ni ehunu de enti awanye den wama ana biewu wubu sabe wo ya entrase ewom yesese wotwe wankodwa ne nwoma ekọ ebusua emuadu manyina na ebo da wuro se wonu mo kwa kodi afahye na afahye na wo mo ekro no wotwe de wo se wonko na enkochena he wo ya ne den wo se wonko na enkochena enu nti odwan de wokoi na ye nyina enim se otwe wonyini na odwan so nyini se den wotwe ne nwoma edene esene odwan de enu nti emra wo mo kọ no a edwabo na se na wo mo egro no ye gro ye bo no ye nyina so nim se twene a ye bo no wo
edwabo asia no eyekete eye fonton from eye kwantempo muta eye dean me pato ye de aboa nwoma na ato so enu nti wo bra ye bo twene no a ati se hwi no ana agro ne yegu tire sese yebusa se no wotwe wai wotwe hunu se wokodwabo na ase na se twene ne kote a ye be chine kunu ede ne nwoma akoyire twene ne biem enu nti roka se wonko no nanso emra wo mo bo no eteye no wo mo soman e ma ye kokum wotwe e wo fie se nananu mo atie sidwom na se twene apaye a wo hene na se wo wotwe wuti fie wo gedian mu nkoku no fa ne ngoma na mra ne yefanya twene ne foforo enu nti wotwe ne de wa anko nanso ne ngoma ye dean e ba adwabo na se nti ese so wotwe wa anko a ne ngoma ekọ ebusua memfa afrefo no ebiem anko no ma ye bekwa homa so na ye ne lawyer Frank Afrifa akwa kwedi nkomo. It's DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Yani ametimi bia me brane so ana mikro anume ye na gona maye ne di e de Charles Kodjofo so Daddy Lumba ka beto kuma bia man no adwuma waye yo adwuma chase e me nkwa me shebre Sukonoma ekweme namso die mu ohu nanso kwenta nan kwansiri yi enye ne ya mepani se mesense o mitiri from shebrenti na mana basa ebusua mi free mu di akwajo buafo animu o ebusua ye free mu no buafo animu enu nti obi ka chi wasi ye nanka me wani daso nanka me wa plans o nanso akasika nanso ebusua ye free mu ne akwaya setoa wo wura ye ho a wonya hwe odefo nwoma ye be wai ne ade anwene nanso ye mpa ba no pa free se be ma na ewuo ma me nkwa homa so nam ne lawyer Frank Afrifa eni nkomo ebusua me Daddy Lumba nyom me pepa nanso anwum wei ankwanoma me bope na ma ye so emotional yati sa okoto se obi eti ne ma mefunu ho na se wo su a enye funu ni ntina wo su na embom sika ode beto adaka ntina wo tie mu yi enipa wa plans na nto akasika ma me nkwa homa so lawyer Frank Afrifa eye president Ghana Machine Association were mayor machine communities in Ghana and were incoming attorney general and the minister for machine affairs lawyer Sundienka lawyer yebreso enya papa abo ani adi fi ebusia oho kire ga ho ka kire wan oho kire ga ho ka kire wan na abuja bo ade ba pe o ni se oho kire ga ho ka kire obi a the way obi si the body language no ba ya kire no I just say that just owo ko no be ai ba o fi wa o se pastia ai dio uti so kono ai papa bi ani kan so wonim se Daddy Lumba nyum we ho me Obia me per high life pa but this particular music say me shadam a me nko am ntimi mo if you say me bope na maboto no my emotional okay so anyum na da bia o say me ya me kase enyum no yumbi wa dawa e commission da ho
Yes, I could just saw them amount stuff was shown come kwana just was shown come. Yes. I am come share. Then you may come share. That's right. Bilma can be a maybe a chair move. I want to hear for many of you, but the ain't be near who. Which is a commission. So what is the major? Yeah, council. The team commission there. I will hope it will be on the factory say you know and you haven't seen seven. Yeah, beating in the here. May exercise body no, but you know governor. And then commission. Say body no, a hotel. Not so no, and yet you are near Bajona what was saying. We see me cry Okran. Okran because the area Okran fellow. One family. Name of your body depend on the amano. What the amano? To the body the amano. I've been as a cran around. Cran around also a bata. And I'll be the the whole day with me a pasta, but the it's in the hospital. But the cran is in the house. And you can who say, who change you more? Yeah, a moose town. What's in ye? I say you we are. This is my favorite bar. Mini one bro. The brain so jammy a mess for a bay. BB Jeju. Aha, although I saw the blue jammy, I may have a boss there. Kono Kay, the wind to me at your and man, you know, that's so I give me a boss. Be a family, you work with the banner bay. BB Jeju. Okogyeabour, certain music, listen to the music. If you know, so if you be and there will be nya, Massa, Obi fan of Amanasio. Are you follow what I'm saying, bro? Cancel me follow pa. Massa, opinion is to be in the opinion in girl from within the after Baku to top Bakoya Bakoya and to my vote. After BBC, have a pound and tomato nonsense. No, you must. Cancel natural say. One you money yet, BB Jejo one. Maybe I do be what I'm saying, bro. BB Jejo. I know I'm a good job, and I you make my day. Lawyer Mashada take a crack. It's DLFM 106.9. Council. Really? And we na Kebianka machine be wo ohun so. We are machine what a bro want to memo. So we are bema so bro want to memo. We am want to buy it now. Comfort kwade was it comfort kwade was about bro wants you bro wants it. That's right. Never see we cry iron that. No. Okogyeabour him say. Obiwa. Any people wa, remember people wa. When you say a crop for you know only you ba. Aye. We should be like na gale dia like away. Who they want to go die? Go die. Obia ready or pick it up. Hey, Kempaluta no was say uja me honne. Obi bete me tenne.
What the true love be kumio. Kumio. Hey, cancel. Me no me no dey heaven ye twam ye kwa Jamaica ngura no. Yeah, no, me no me no nam Jamaica ngura no. Jamaica ngura na. Every boy sa ja pema bi afa. Yeah, ba na yakwe say we teacher no. Yeah na ya ba no obi antongura mu. Cancel ai wukwada no ye bon komo bia na eda no fe beto aso. Yeah. Cancel wukwada no ye nwie ye nkomo ana ye bo efa tumi a ye de manipa. Tumi a ye di ni wawadiem, tumi a ye di ni wabusuam, tumi a ye di ni wonipa dom bi so. Eso ensunsanso bone ene esunsunsanso papa. De sese nipa wunya tumi a wode ye. Cancel me ento aso mfiri ho menya tumi a de na menya na memfa nya den. Media was a tumi na ye ka ho asem. Tumi nya de bi say, excuse me to say, eba betra afibo. Okogyeabour, are you for what I'm saying, bro? Cancel me follow pa. Ade ba kwa say ehye so say eba wo nsaka e metra say afibo. The time will come, ebetwam. Eni Okogyeabour obi okuta obi na Ghana ha ye hu say na akonfo bi aben papa. Na you feel say, excuse me to say, that conform Friday, I'm bringing no more than I don't come to. But Okogyeabour and every home, and I'm a boy. You home. But also 2 million that 2 million that's what happened. 2 million that's what happened. It is 2 million. 2 million. No. You see, extra say, a share about custom, class a share you. We say a crab one, a crab that any 2 million, and what was your more. Okogyeabour, you probably about by the corner that's where they at the afternoon. Ama, or more, no, operated to me, no. Or when you call Amane, Nipa Fufro, and the sound operated to me, no. It's in a walk, one wind the second, one wind the third, one wind the fourth, one wind the fifth. I didn't hear because Nipa be ever so sad to me in the movie. Well, said they never will use soon, no. Obia use soon more than they will use, you know. But a true pempens, Robino, to me, no, a jano. I see a breast, say, Sabi, when you move to Gracia. Okogyeabour to me, no, Obia. Anything most of the time, no, who ya DNA catch those, I didn't know, you're careful, blow horsey. And yet to me, Kakra, when you find yak, a base and find you say, Okogyeabour says, the 2 minutes shall say, is few so. What's the name of Gracia? So, Eddie, and run to some yen or pay. Yeah, somewhere, Nakupo small, somewhere, some can't say. And it's not April so. Somewhere, what can't say? It's time they say saying because of disobedience. I have time. And so many things that, oh, yeah, you want to me, no, what do you, you know? I rather say in self, so much as a 2 million, a kuta or Helena or the year, Jumano, and now or the boo minor. That 2 million, I'm free so. After no one casa didn't name the enemy answer, and on a whole day in a baby. Okogyeabour, a bassano, stubby. After from Tokra for Utimi, so is that it. Aye. Because 2 million about buy. What the 2 million bambo pa. Okogyeabour, are you for what I'm saying, bro? Cancel me follow pa. 2 million bambo, no about buy, and no else will not tell that if you so far at Tamford's account. Anything to do maybe a beat me see, or beat me for every be now 7 previous. Busianity, no, because I'm not quite idea we were here for also. The person is here and I'm quite idea we. Yeah, one of my Tamford's account. Okogyeabour was out of this answer. Esipa. Was one of my Tamford's eye then. Akame. What's the mean to my goofy one bonton? To one of Tamford's account. I can say, Drew may be a 2 million near my 2 million, yeah, a Drew may be a. And the next thing there, the devil is around the corner.
ya or pewo when you say by all means we a we are hand time when you say unya to me when you are and when you say by all means and found how long I be taking when you say obenyang why would the be back to me no and I'll be able to be I'm a 2 minute so we put the amount for and they did 2 minutes what when you said the next day I'll be call when you be more so place out to me no amount for the very rejected and the basana obenyang are you follow what I'm saying? Cancel me follow pa basano obenyang and system biano so to me back on sa how to operate it because one who said is operate here master to me no cause I back on sa it's like a dada for. To me, dada ni papa. I'm telling you the truth. To me, a dada for first class. And you want to careful not to me the council. Everything you dada wa ma waka say. Excuse me to say. Abusiano and Nippon to me no. Excuse me to say. I said, Omun deserve class on Baba. But I know either if you say a time will come, you need them again. A time will come, you need the same people. 2 million who say, once I will holiday, you are forever and ever. Nothing will happen. If you to me see, we okay, we are free. At the same time, in prayer, sir. Okogyeabour, Obia, all children will say, 7 Yame was so. Now, or person will declare, or the young near ma or pay. Now, why I didn't subsidy. Okogyeabour, Bassanoa. Also, the enemy Gracia Beckham and Copa. I said, like that the anointing that have been diluted. Also, these days, the anointing have been diluted. That you never be paying after from. And you want to be which one is which? Want to be which one is original? Want to be which one is wrong? Are you following what I'm saying? Cancel me follow pa. Like to me, hey, we are back. Until I get the 2 minutes, we go out of the baby. Our name to me, you were Juma to me, your baby, and I'm Namfum, I him for me, and I follow me. Every organization be on 2 minutes. I think but wood, you know. So, well, move. Okogyeabour one thought near the mouth, no, may catch your plane. 2 thoughts on one side, and cut. Are you follow what I'm saying? Cancel me follow pa. And so we did the amount of obedient the Juma show sa. Or be the idea show sa. Okogyeabour is like or the 2 me be na day. I show sa. Or more who to me, someone who never show. Oh, if you want when God gives you a power, so the major or the 2 me number. And that 2 me no or the amount of fire day. Oh, the use of 2 me no. Okogyeabour, and then the problem, and then they are are you following what I'm saying? Pa, cancel. Because we don't know, the direction already have been given to you. And but who are particular, who feels that because of power, the council, you have to tell the people what they will pay and I will catch it. But the own penny, the own catch it. Okogyeabour and I'm watching. DLFM 106.9. Ebe hold you to a certain level. Ebe more who say you are on top of the world. Ebe more who say we were chin will be anyhow. Ebe more who say apart from one being will be a DSC. But that 2 minutes jail mono. Okogyeabour akokoba kura beti mi abo. Akokoba obebu. No, go any mafe. You nim ko bobe be am ko ji aduro. Utwa the second twa. Utu the 2 and 2. Ekofo pi edin nema kese bi ya niema bi afa la show Okogyeabour oba enekun no. DLFM oba na brena se. Oba na ekun e ma ye che no. Sa niema we nyina ya niema bi a to me ba won tell you very careful, especially those who come closer to your mom bell. And no more now, no more nanti, maybe a chair moon, no, but near to me, no, any because mania to me. Also, we will say, first, the Minisca, and then Manisca, and 7 year rich friends. So, okay, what is happening with that? No, Niska, no, here for 1 and 4. But now, when you're scattered, I will pay rich friends. No, I rejected Okogyeabour, the old people now. No, almost 12 the other money, no. No, I compare rich friends. Are you following what I'm saying, bro? Cancel me follow pa. And you already dim when you buy also no be sikana feeling some after feeling somewhere or course I'm follow
Okogyeabour no what te on say na magu ase rich friends ni nyina yi na ma baby a wonya nu ho no and also hotel beduru ho ade bi wo wa you are not food master you will get there Okogyeabour I thank God for so Okogyeabour lifestyle what is studio or in adwuma oh let me do it but I am coming. Are you following what I'm saying? Pa cancel. But I am coming. But me for so me hope and Okogyeabour Ocran so. But I'm coming. But the time no person Okogyeabour who say me do hold that. To me idea want to be managing to me to say we want to be manager we ya one ka so better than seven o be fo bi na yo obi na eku obi na yo say the bia that problem no be I tie bo wo ti ma no say obi na yo ene de enya de a obegye mu ne anase obegye mu kira because but tie bi a wo de si wani so say what bon example on pro obi be ye wo that kind of mentality there was how dream where you tell me say and the baby obi na nkra na sabio or was lebo kakra na or follow that hey obi le pesi ekume bibi ketua bi ne dia show bi bibi ketua bi ne dia show bi oh saa ne ma nyina ya de ya capture e de gu ye memory de so ya ekutia ya brabo enti adwuma bi e be bia Roman Okogyeabour ye ntimi nkoye ni me no ka say obi a change adwuma be 1000 DLFM 106. Yeah, can't do and then Okogyeabour is an obi to look at him. Yes, if you out, you know, won't be a out of the end. No, to say, I'm look at the wild. Well, 2 feet to a Castle traffic. Castle for one factor, or some of that. What traffic in the serious? Cancel naturally say 2 million akwese a camfa we da to mfra memu a ehintem and to you know that Okogyeabour me look at to me that crowd be anya say me say me look at say opese obi kura ye obi na meti kire sema no obi meti kire sema no ade ba ko da bia me ka say especially no yenu no ma obanya tumi kakra Okogyeabour what is that about someone as a free heaven ever sasa bon sama wati chei obanya tumi kakra wo de 60 years 20 64 wo de ya hwe behavior towards even mpanyimfo wo sa adwuma no tumi kakra na de man no 6.9 Okogyeabour adwuma no nya ne dia o obi adwuma ani ema no tumi kakra se on hwe de on fa opleti hwe se de on nam ni paso te sebe mpredia sa ase moa ani on o meto Okogyeabour tumi ni business alo ko hele o cycle Akwachi force business so na oton ochechire sichire ton but come tumi kakra de be kan de wo fi so bia ni obia and obia ware obi ware ko he akutiaba aye bo no na no ni na sa o se wawale na group afi won se wo hia na wotete ateka DLFM 106.9 atipo Okogyeabour to me idea utie DLFM 106.9 no unya to me kakra wa kona bia me humble yourself Okogyeabour say o ahobrasia utimi di to me chapa o I'm telling you shadow so far o ahobrasia utimi do to me che to me na no drop ani ahobrasia ukuta ahobrasia obetimi control to me for so many years na sabe na to me no da so ho but when you ahobrasia na wa hantaya me catch your play what did to me aka kakra bi enche ye be hia no ni enu nyina di traffic mu na traffic ache yen na ye no nyina fo trotro ye no nyina ba fo trotro because to me kakra wunya ye no now feel say you are end what we and never been previous now Okogyeabour oba bi adwuma say be maybe and be na adwuma ekoso
my call or treat your ban of fear, say, see, I'm no catay. Okogyeabour, sir, we are or Banwa, Gabas on your Marco. By now, Bemano, the year few, and now all the to Marco from Obana Sopeja, and now the Okaka. Oh, you are auto. I'm Pebble. And a mad say, and a mad, yeah, no, be cut out some. And Bravo, no, so the yellow. A quite vessel not about the fast. Bema, no children, about Quamban had in the fossil. And then also your baby, Okogyeabour, you will to me home some more. Yeah, not sabi ye can. One thing you have got here 12 them, and now them. And did I make a say? To me, could you me for someone? Okogyeabour, so do a my biswa, and I would dick Rubiswa. Chrono, who will see a penny pa. Sir, yes, sir, council, yes, sir, or my bebois, and a mampam, Eddie Chairman. I don't know how to come. But to me, could you and someone? When you're son, also when you're sonny, a good hour of Brasiba. And you're so for pa, the more of Brasia. Because always and then obey to their control to me. But most sometimes, Coco Hotman for you. Yes, I can't do it. What's Dubai medical Ghana and go to Dubai. At the tea who's there at Ghana. Yeah, he had the Banku, he had the Dokura. Say, that time not to be at 2 and so. And it is sometimes a corner be a war, we are Juma Penny, we are Juma Beam, we are Penny, Yamao Post, Yamao Bibia, not almost show us, Miss Slow, Takomapa, never any year, never or door. And it's uncle for the Yajuma. And you know what they say? Kakame di Maono. So we would be better one. So, but you mean, Obina put 2 minutes Kakadiama. Okogyeabour, you follow what I'm saying? Cancel me follow, pa. Obina put Kakadiama. No one can say what to say. No, get a whole no susu. No, who say, and you will be, and I just have 2 minutes, Mamma say, Milfanya Juma, Sandy Pano, and may catch your plane and not pay. Obey me about when child catch or say, 2 minutes, Madame dear. Okogyeabour, dear, when you hear can't. When you can't, what did I dear? I say, not Sabinka, oh, here say, and you probably remember Cabby Mount, but Obia to say, I did 2 minutes from someone. Okogyeabour, I say, also reject you, not after Friday. Now, as I say, you want my. That's why you want because we sue and buying. I said to her when they are trying, when you would be a fossil, said you was to share. I want the power when I'm a warrior, and then Sabi, Bibi Toby, not Sabi, or Bunny in any Emma Bemano. Now I'm out for the Madia Sour, yes, you can't on in the deer, Okogyeabour when you move them. When you quite a Beman do about a fossil. When you quite what in a fossil, yeah, no, we don't know Casadino. Sure. And I said, oh, position beer. Ubetinia Abuani Pabia. Wow. Okogyeabour, you follow what I'm saying? Cancel me follow, pa. I think one of may catch your plane. One day, one of them. But you have a solve problem. Yamawa, who Abaya one. Oh, boy, this why your money passer may blow up, may expect to say my boy and also be one. Gabi. Okogyeabour, they say, I will hear the headache. You jab on it. And if you papa and pay, said they didn't Pacasa, said you see Donny Pano, and you be a time will come over your henny, may catch your plane, or be very to a channel. That's a also to be a mount. Would you want to be a manager? Also, what you are henny? Okogyeabour, did you expect somebody to a chimana? That be. Oh, if you 2 million once a car, Shani, we are Busia Pani, we are Henny, a walk Rubiso, who are Safumu, we are a sort of Pani, and I say we are wine, who are Solomo, I'm slow. To me, Kakana, a Panama, why I say, Father, a Kubi Sono. Miss Slow, and fine, yes, I am personally Japadia. To me, it's Nico.
etimi ba to me etimi free way so na ba way so to me etimi call obi so obi timi sabi akura bi ase a ye hu no Okogyeabour to me locate no kofa ne ba fie unim sa etino anya to me no anya obi asabi wako school nko a ena obi a wako school ena obi a wati say ena obi a free rich home ena obi a free abusia we mu dabi o sisi so na ye ko school no Okogyeabour nkofo bi ho a sometimes wo ho mo a na wo kra ho say wo de wa ma wi ase kra nkeye but emre tani ya na say niam sisi ya no ene san nkofo no omu hia Okogyeabour a na omu mo bebusa say o ma me 5 seasons kodidi ya na ye won asa because we see so no na o hwe ni fie ho a na ni fie ni ye rich and then ko akura say Okogyeabour obi a oni ni free ana say woni free woni ni free wu na abaka so na wo Are you follow what I'm saying, bro? Answer me follow pa. And you must tell me. Obi ho a nse so ba won check rubber sere wade na so obesere wade. The to me idea bi a so when you careful now you what say o de be ya na o pa masa e ba bawo. Our real na wanya no. So our real mu ye mesere won na fofo no. Won na fofo no. And some of them catch na fa ukuru ho fa o yire ho no. You careful. Why you tell ye now judge and some of them kan so na ko jasa oba no a. And I say, "Who jasa be manua?" Okogyeabour, on sabe kabino na wa bere papa. Remember the obenya bio, so remember no mother. Okogyeabour, who pe omu no mother? Thousand obenya ne. Me mon papa e womu no, the no be transit. I spend the rest of your life no, e be ye dre amount. Eti bi bia okuta no, so mu ye, en hwe de obi ka, obi pese 2 million wanya no, wo hwe 2 million. Or person dia handsome ewura to me no mu na de to me no adwuma because on pay that ye obi o tese bia on pay that ye or person to me no hwelo na oni ni nyina ba ba ye pe also obi timi ka se man ka se we wo koyi obesa ba o se ba me ka so awale okodo obesa ba adin just ono ka se onim o ase wa body trimu ponim se wo de sani ya wusi pia no onim se aware no won cha ampa wan che Okogyeabour nya ba ifo wa predict wa hunu wa predict wa hunu nipa ban wa hunu se wo ye dwa wo ya hantan wa hunu se wo hunu mu bon wonim subaye kuta wo wonim se wo wuntimi ntra ba ma ba ko pe ho da enti wadi kan ka sam na to da abam anye onye bayifo wa fo ko troso wa fo ko ba bia wo Okogyeabour wonim nipa ban ya wo ye wa hye nkom amana bam ba se we ji so eyadro. Are you follow what I'm saying, bro? Cancel me follow pa. So we should be very careful about saying to me what you but no so area what we should panini and then we should pay me to be solid cafe. Me this year my dino, me the best chef regime, me yet. Yo, Obia car so won't ye. Okogyeabour me no kasa I we should pay you chrono or chef regime, Yami Adoma, me there be now what you could see. And na cry any wakekeeping day Friday. Thank you. And that's why you wake up in there. Oh, Okogyeabour, no, there will be a Bishopia where the eyewitness or see a friend of war. So what table ceremony there? Obia to me, and yet that one who sorry about Brewasi. It's not more for Sono. Okogyeabour, I feel a child, no, not Omoko and wakekeeping. Wadani Ajimai. And to me, Master, I've got my dream and say, hey, Papa, you may be happy. When you let you know, can't ask them way. But then, when I was for me, only a year work keeping. And you be ano. She said, sorry, I never commanded. When you say, Obi, decided here, come on, I'm finding a year. Obi, share, or no, decide, or no, Catalo, Obi, decided time I said, in a year, mano. To me, you could tie careful. We only pay, we catch your plane. One channel board that, which you would tie one day will be trouble. The wool, say, well, I'm for a matter. Check accident in the book. Say a truck accident, you say a bicycle accident, you. Okogyeabour, or will be other. And 22 minutes bound somewhere. To the bound somewhere. No, I really hear. I will say, a special watcher who will do this one, dear crowd. Make out your rubber. Who will buy no business, right? Cancel. William, did I was on a Sima Bako, Fetu, or mining an afo, Yako Abatum way, and commanded the air the pa. Yako Abatum, a foot of the money in an say.
ne ono di wani mu no a no o ka tell say kucha obi sikan kokumo obi faade we ko wi abaro people box no ko yes no so on product yi o product yi a nka ya me ka cho he no da bi asem o ye nyina yenim most of them omo mani Ghana ha omo Ghana ha so dia omo hyehyɛ bangoro dum omo hyehyɛ omo residence wo ye guide wo mo ba wo akuata aba akosia mansaba ya wo da tiosum ya ko trebranta ama o se fa kutwitwa ama 50 cedis wani aje o kutwitwa me pa chow ade mienu na se we expect abayama ne ena owo bia wo be ko ntimi nsamba biu ade eye me ya no se nkra oba abayo na okofa na woni na wo mma no Okogyeabour say do election time a man who shall any problem o a member na ya na wo problem election time ajimanfo anything oh yes until we your baby na wo tie me so na obi ene wakwanyem na o yana bin say wo di party bi achi party A or party B ni so nko ya mo ade na okoya me so wo so chene tunufo anye sa oba no a onyem no no obeba bebre oni fat onya papa bia ma na meboa no enti se wutiem na ye babu no a ye careful nipa no mo a obetimi dia boa no se obeka ne ho asempa a kire amanfo no mato aba ma no apart from that no woni mo afofo bia biem tuo untimi fa tuo nko ba bia onni o se ka bia enya fe na wo kokonto kwa bia apato onyam tokwa ko eya adwenkyere ne ye ko kire mo man nipa na adam itumi na o penalty na o ye sawo ade be kina wo se onsa ba ko atia no onu nya tumi no a wo be tra wa cha Okogyeabour between 2 to 3 months o ma biem o si obiem wani ba ko atu wo wa be aba ye pasa enya je obetimi akọ wani biem me hwe ni obi eye ehwe sika ode ma o ehwe odo odo na wo da na di etre nipa anti odo nti wo be kum ho no wo da kiesum wo da kiesum wo da so ha dan assassin po otimi etobi ama otimi si dan kitu akwa ama wo da so ha dan wo fa seka ko twitwa obi yan mini ye ni ehu se ewiase na da ho no wo hwe ni ya you die before your time every say wo ti a obi chen na nyame dia ma no so adoso ba wo hwe ni ya politician bi ba mo awon kwa na so awon fo no so a mo die mo se mo man tacho because who belong to party A party B ntino abafra no ye nyema bi ana wo hwe no let me catch you efia da bi ba meme da bi ba ye de no funu ba beto ba so that's right so ye de beto am so he ye na wansu wo ta wo fo no mensu ni wo no ka ho bi ti saman fo so wo ye baifo a ampa wo ye baifo pa wo ye baifo tatu amwa because wo ka ho bi ye share ho den ye tu ye ho fo na hwe ni ya wo obetimi ahwe won kwa without even lances cancel me da se papa na asem a odi twa ato no eye me de se oba tan a wa hye ne batatru no se wantu ne bafo na se abatu emu okoya kaka be nsem na se etuo kanu a efia da wi akete funda hon mo na oba tan e bo no mo wa wi bie kase be hia wa wi bie kase ye cancel me da se no pay we ya na wa suri ya me ya jua o so na me extra Roman father be je so dodo me ya me ya ba ko be me da se abusia lawyer Frank Afrifa wo so your batan ya ye kwa batu e mun che wo batana se na emo mo hye ne tatwu wo hye ne tatwu efia da se ya ye de nifunu ebeto mpem e wo fie anim ho na mrantie be wiwi bi abebo onwom wa wi bi kase be hia wa wi bi kase be hia asem be bada bi enyumwe mepo ana mebo ni ye ma menkwa homa so na me ne metiefo ni nkomo abusuan lawyer Frank Afrifa na atu yafu ye o futo dia na ofa free mu wo ba ya manenye snappy na wonu yansomra ye bre na kaketo bi ye bepon no nkono ya we have about 15 minutes to go yo won so mo asen home ama de o hye na nyonko so ono be konko asun mu bi wate
Matiefoɔ no ɔmo numbers ne dada memoirs no course no ba na eba nanso no for the sake of those who don't know 0534 050199 0534 050199 and 059340 65 another 65 Martin. Yes, you wafa. Utiate. Artiste wafa. Yamon komo. Aminshira one lawyer ne mapa de bia me say mo wo ma Ghana nti. Yanhwe de lawyer tretre. To me ne your friend say ebedi ni obi nsem eba ma wa ye de ensa na empata no. Lawyer tretre lawyer sa tretre say wo ba wo nua wo papa bi say utunefo because trebi no na pa na abesu na so ye de ni fu beto na abekwa tia unti ya ye tie se ye tie ni ye tu ye nua ye wo fa ye ma me ye papa ye bibi no mfo a ne ope ye nti ne o tu ye saafo no mera se na asem na o tie no ye mfa ye na ye de wo fa na me nshira mera se papa Martin Daniel Jimmy Soy udi de sana frame frame eske do wani o eske ma mentie o da lawyer se wo ane pay foot on yamayen o de foot wo de ko mayen babunu no sisi ya na party no ene se manan ya ni da ho se sisi ya na party no se me fa se party B party A ba o mama waduane ndi o ma tatale nse o ma to ka ma na o kokon to kwa na se wo hwero nkwa wa no waye ndi we de ya de sua kese man yankasa pa ya da na se yenso yeda se ebusua mache acho apom me ho ya na nso na do me fefe tema me de don wa mentie o teni se asema lawyer kan sa pepe na nipa na nkasa bi wo ho a asoden secretaries ne reto aban almost obi wo ho nte na TVC by now no obi be hye mo kire because why na just said the be kan no ntie mistake nso a abambofo no mo hwe omo show they omo show kra nti ayede ye obi ho de a onte na on share obi wa ka be tribute na ni this be free ase because passwording a we activity obi ja na ebusuan ho just what it the sense dream one ho te ase about to beton ka boko enso ye nyane sa nti adu de foot 20 de ama bibiri enso obi ho onte nti be show hu ye de obetra ase simple me so me da se empane se da bia no se bi okwasi akokejetia enu ntu ye dan afi ye drobi fundaka ebesi ne nchen maachi en hello me wa fast be ni o Abigail me share camp won Tama Michelle Camp for ne tama for mo voice say na be ko so na bre ye be kwa kwate wo kina obi amfa na pretwa asoso ano ye be yusu tietia no a twene ha no ho no unim ha no a ka yi ofa nse kina no me ka mi kokro bi ni me sha za wi an na asoso no straight bi ato. That's right mo ikoti koko ma mintie wa. Okay, ofa. Emeni papa la ya maya de pa. Fiti anopani nyina. Ofa. Obi ko bisa ni se me ofa no ya akala no so epenyi. Hwe. Se mi se de dachi bi mi ne bebe be sha na wa tire ni. Eno ano no. Ya fa mi weighing card ne kire wonom. Why the fan ku for shamu pa. Wo we se na me degree. Na me na ka che ye nia youth ni se. Ye de ni baby akọ. Ghana ha na ewo ye to ye. Aha so na ewo. Ye se ba se ye njania ye ni baby akọ. Nti me se me nia nu youth me nia mema ni mu na se ko macho. Omonka nwe se Ghana na e ba akọ. Ye ni baby akọ bi. Se se Ghana trap wa bet na se ti ye kaka anje. Into no yes we na so be dey bia 50 cedis bi say be the babeto say koye bibia kai baby a free na ka che nipa ni so on come on ankasa neba no kokodi se juma no me da se papa pa se watufo mo why dear ye ma chen went me anyina so ka fra wate wo ba metimi afa wa ha ma chen
Hello, Machi. Yeah, of Me pacho, me hoye na unso eh. Of a Dubai. Mo. Any on hoye pa because me suba dia ye. Kofi ma Diamond City. Of a Suba County Radio so. Me suba dia ye. Hey, Pentecost for crowd is secure hear me omba beto me. Hey, but what for ticket or ya where there? Okay, one or ya where. Beheche butu nti Roman father bonzu ya ni bia. Over radio see do. DLFM 106.9. One papa lawyer de nyanka. The oyo radio so no onye wo ye fie mu. Oba Obia fie no tunu fo saa ka ni be John. Ade we Jehovah Witness ni. Me da se Kofi ma ya chia Diamond City for ma che. Hello, Ofa. Yes sir. Ofa, good morning. Me joso. Ofa wa pomba ko de Ofa fun ni o ade sa de Mr. Choko side. Efu ma mintie wo Choko. Yeah, Ofa ya ne da woni lawyer se. No Ofa de bi chire magwe o. Child leaders so me hu se da bia obi ba ana woni mama na. Ni hu so mo ya campaign na we ba magina ha onu so ginam we ba magina onu so ginam. Ma ya me de mani atofo ma me hu bi da. Ofa. Say mona mama mo ho kwan firi say eduama no ho kwan na wo dore mu. Asemo Ofa. Ofa de mate obintu aso. Mera say efum me pacho we ya me last caller ewa ha da bi wantimi anyina so dia. Mesra mentimi fa frefo no ebie me time no mpo aswan sa. DLFM 106.9. Obekonko asumu bio. Asembe ba dabi. Enyum we babunu brantie fatu ohofo. Asembe ba dabi o. Asembe ba dabi ama. Di owo sumu ase ya home ama de o hye ne yonko so. Obekonko asumu bio. Starboy. Also, Okogyeabour, you are loud and clear. I was spin test. Asembe ba da bio. Abebunu. Asembe ba da bio. Abua kukwantwa na nkata frɛ ni muasa. Abua kukwantwa. Tefre wo ho isa oni muasa o. Ye Nanso wa wa ya manansa bedemu. O say wo sa medam wa ha. Wa bubu na tabe mu wate. Kofi. Oya onulo. Mo. Abua kukwentwa. And I pay that's what's in Kunyaso live on DLFM 106.9. And there a Francisca Ama Ewuku birthday. Okwa sorry, Ewa Royal Chapel Assemblies of God. Ewa Abinchi Road Kumasi. Were ye old students of Brilliant International School and Sokore Mampong Kumasi. Today happens to be your birthday. And a special birthday goes out to you, Francisca Ama Ewuku. This is from your father, from your dad, Mr. Ebenezer Toku Amankwa, who works at Konfanoche Teaching Hospital, Department of Pathology. On behalf of your siblings, your mom and the entire family, they wish you a happy birthday. And Unti, happy birthday once again goes out to you.
Francisca Amadoku. Okwa sorry, our Royal Chapel Assemblies of God. Abinchi Road, Kumasi. We are old students. Brilliant International School, Asokore Mampong. Today is your birthday. Happy birthday goes out to you. This is from your dad, Mr. Ebenezer Toku Amankwa. Waye Juma Ewo Konfanoche Abaya Sabia, Department of Pathology. Na waye chairman, Ashanti Regional Chairman, Emma Mortuary Workers Association of Ghana. Mr. Ebenezer Esrifi say good morning. Edidi Okogyeabour Kofi Taylor Adimiko Facebook no so. DJ Omarion so is the DJ on duty this morning. Ebusioni mse dwumadie bi eba. Lodge Entertainment and Rotary Park presents this music concert. Adwumtofo twotworoni anintini and ebas ye wanko bia waye ho. If you don't go some, you do yourself. Ebusioni legendary Daddy Lumba will be live at the program. Enunti nyame ya domo a fa se otirim se eye bro nya bosume da no a 25th of December 2024 e wo Kumasi eye Rotary Park. Enunti dwumadi no Daddy Lumba will rap life Black Sheriff abotra nko abeba ana Kofi Kinata. They come all this way. Hey, Antiama. Omunyina baby. Enunti ebusuya dwumadie no fa se otirim. Enunti adwomtofo kukudam. Awo mo ebe dwumadie na ase. We no the maiden edition of this year's event. Daddy Lumba, legendary Daddy Lumba, Charles Kojo Fosu, romantic singer, sexier singer, Ewurade ni nyina kan obi. Enuti, make a time and meet the legends Daddy Lumba, Black Sheriff, Kofi Kinata, Fameye. Ubatini Peter, hey family. Ana me pato Kim Promise, Empabwa Kesie. Kim Paluta ye. What's it say uja me honne? Ubi bete me tenne. What the true love be kumio. Kim Paluta somewhere 2006. 2007, 2008 thereabouts. Na obeye rap attack ewo Virgin City Radio konongo. Na ne rap will be 2007 mi remfi. Wasi mi did the Kim Paluta. Tete abayifo buade bruta. Ovie. Enenye wo batene get a visa ye. Ow. And we tell you adwumadi and fashion trim can promise baba when the share baba and many more no meka ho yes many more no name say we ticket advance ticket and answer advance table na bia oni adofo atwa ho ahia we beti my friend number say 0506 677742 0506 677742 and 0244 602800 0244 602800 and now say bia open we ticket here ubetimi aba DLFM 106.9 and premises ha ewo Agboba Junction opposite Wisconsin International University College and now say ubetimi afa telephone ubetimi ato ticket no ewo wo phone so the here is our bed dial star 714 star 003 star 4 hash star 714 star 003 star 4 hash. Now what our tickets with them. Ebusiana pay dial star 712 hash. You can also be the luckiest. Umusu o lucky betima shiny and pay. Yes, kasam ne kan ho asem no nti to say kan ho asem a fatu utirim when tie di asem badabi dial star 712 hash then you follow the prompt medima for herbal clinic e wo poko asem agra won kran Dr. Time da so Dr. Judemfi poko asem agra kwantempo no so yade biada amin yade biada 0244
774-282 and 0500-72 another 7215. Yadia biada tatia ewo Dr. Time da so eni so. Give us P capsules bema wunum bia hoden ese kurubo. Wudrum pemu a wutimi gina semprengo de boy Yesu asenuamu no. Wutimi si wo shake wo so power na DJ wo Mario Obia wo bunu to ani tie wo mpem se adre na wo ba na carton so beti amaru akizi azibiambia. Me pacho give us cold capsules eye kokwadro. Me pacho amama ni ayemtim wo kwagya na bia so 3 hours na wo chem. Yay, kwame apia. Utiri se jasu. Hey, give us herbal mister. Me pacho eboa boost to immune system. Malaria, typhoid fever join this. Appetite aduane si wani mo si anya dan so nyonko temene. Me pacho you give us GC Mr. Mampe de Santre den krosa dwiba to ngura titi. Me pacho herbal shop bia wo kan sabetimi aka give us nro ni be. Yeah, the Potential Real Estate and Investments Limited and Ebrewo. Ayan sase pama so twin den ho litigation free. Ye was ase wa Polonia Shy Hills do wa afia nya do wenya. Asase ne border from Sekaya ye nimpa boa team keja. Wo be hu wonom ewo Anshaiman Michelle Camp Road no eso wo Tulaku Police Station akire honom a me part of 0541 196364 0541 196364 and 0242 36 5228. Potential Real Estate Investments Limited, your trusted partner in land sales. Dr. Victor Anadan Kwanso was Spinters Road. Big Dank Healthcare. Me pacha obrebo ne dwumadi ba ko a edie eye detoxification. Se poison ewo aduane no mu a eyifrim. Eno nti se obrebo ana wo kidney ho to chema wo problem asembe ba da bia ma wo. Eno nti bomode se wo ne Dr. Victor Anadan Kwa Big Dank Healthcare. Was Spinters Road, Coca-Cola, behind Standard Chartered Bank. Me pacha of 0549 95 12 11 0549 95 12 11 and 0502 661 346 0502 661 346. Benji Estates and Investments Limited. Hey, ayo brofo. Wo you afonsa no ahwe onsa na de nipa begu obi a. Ebusu ye wonsa si Ochopoli New Airport City ho. Odi ato ase 5,000 Ghana cedis pe wasase nie wonkrata nie emu ofe. Ye wo bi wo shai osudoku afianya de no e wo tema oil refinery estate ho no mo. Ana me pacha after Central University no so ye wo B5 Enquiries. Ye hia ne se wo beto ase 5,000 50 million. Wo na wo demo no wa ye fie wie. Ye frɛ wono mo Benji Estate and Investment Limited. Frɛ numbers no 055 445 2689 055 445 2689 and 0504 199809 0504 199809. Me pacha one more Ewotema Community 25 DPS Junction opposite Goodness Filling Station. Enunti ebusuya wo ya brantie wo tie me na no pay wo ni adwuma ye wo ye unemployed adwuma ba wo what ya say a reputable company pe mabunu brantie no maba wo mo enim abobo ya tricycle wonom enim twie ne afa wo mo adwuma mu wo betwi now they are distributing sachet water ye betu awoka. Enunti interested people mo betimi afre 0243 101321 0243 101321 and 0555 5 no to aso miensa 2747 57 0555 2747 57 and 0577 47 5343. Yay, my bro. Bra, my bro. Sena, what do you make Kongonte? Ebusia DJ Omarion DJ on duty this morning. Kofi Taylor, AAN Facebook streamer. What the men nam? I'm a man who hear me. My man also hear me. Hey, Razia. Metina with my Roman father. Me sorry so if you sugar near you curriculum. It's happening. After that, no kwa Josami.
And then one fast. And then one fast. Yeah, the cast one by a friend or a gym and some. After that, no, I say okay. And then pound for if you are that Enquires, sexy journalist Kwame Afum. They will take the baton from 1 to 3 p.m. with DLFM Enquires edition. Then after that, no Papa no Silver Lady Nana Maishra Mensa will also take over the baton from 3 to 6 p.m. with Abewaha. To 6 p.m. after that, no on my Edumakasiabo Abuaku Kwenchua. Mediator Okogyeabour Ocran, my Roman father. Stay tuned.